Ñañay, mijuykusun, kawsakusqanchista. Ari ñañay mijuykusun, chilatacha wañuspapis apakusun. Ay. Fray Valentín mijuykuy. Manachu yarqasunki? Cuaresmapi kajyanchis. ¿Ayunashankichu? Ari panay ayunashanin. Imataq ayunurin. Ñawpaqtaq wisayraq nuqaq k'aspillañacha kayman mana mijuspaqa. Nuqa mijukus. Mana panay ayunashani nuqaqa mana mijuyllamantachu ashawanpas ayunashani mana celular ni hap'iymanta videokuna qhawanaymanta ch'iqmikuna rimaymanta chaymantapas phiñakuspa aypas rimanchikkunamanta ayunashani ayunashillanitaq hatun chakuyniymanta ima panay. Chaykunamantapis ayunakunchu? Ari panay Diospaq semenpipas Isaías 58:6pi nawashanchis Manaña runakunata mat'inaykichischu. nitaq pitapas muchuchinaykichischu Yarqasqakunata mijuyachinaykichis. Mana wasiyuqtapas alujayanakichis. mana p'achayuqta ima p'achayachinaykichis nispan nishan kay Isaías 58:6pi panay. Machitaqa yacharanichu. Wayqiykuna panaykuna chiqaq ayunuqa Chikaqmanta sunqunchismi tiraymi.